antifašizam, šta je antifašizam po Hobsbawmu recimo, to će profesor Banac znati, je privremeni savez komunizma i kapitalizma protiv smrtnoga neprijatelja. Zbog toga još jednom ističem. Antifašizam jest okvir u kojem je nastala Hrvatska, antifašizam jest okvir u kojem Hrvatska živi i antifašizam je budućnost Hrvatske, Europe i svijeta. Rekao bih sada idemo dalje, ali nam je HDZ uzeo taj slogan, jer smo to mi imali pre HDZ-a, ali sada ne ispadne da smo u nekoj vezi sa HDZ-om. Preživjeli učesnici Narodno-oslobodilačkog rata, članovi SUBNOR-a i poštovaoci antifašističke borbe obeležili su Nireškom vencu kod spomenika Slobode 67. godišnjicu Dana ustanka naroda Srbije. 7. juli 1941. godine, kada je narodni heroj Žikić Jovanović Španac na Ivandajskom skvašaru u Beloj crkvi ubio dvojicu srpskih žandarma. Mi smo bili ti nosioci borbi po šumama i brdima protiv fašizma i fašističkog osvajanja. Naravno da su došla druga vremena, ali ništa ne može istoriju našu menjati, niti je treba menjati jer je slavna. Imamo na čega da se ponosimo i mi, a i vi koji ste nas nasledili. Ne otvaraj vatru prije mene. Dan pobede, kada antifašistička koalicija u svetu slavi pobedu nad fašizmom, obeležimo i mi taj dan. Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu. Moram da vičem zato što nije moj deda išao u partizane zato da bih ja ponovo se maltretirao sa tom gamadi, nego zato da se s tim završi jednom za uvek. Ali već kada smo ovde moramo da kažemo da znači agresivni nacionalizam, poziv na istrebljenje određenih grupacija u Srbiji, izazivanje diskriminacije i poziv na nasilje jeste u neskladu sa Ustavom, jeste u neskladu sa zakonom. Sam vam je jasno rekao da sa nacističkom gamadi nema razgovora. Vrlo dobro znam šta govori. Debela svinja. Da, da je, nemoj svinja, da je on je ipak vepar, nek bude, nakljukani vepar, nakljukani vepar, I peder. Samo nakljukani vepar. Kad sam rekao da neću da učestvujem sa tim ološem, a i ne učestvujete, gospodine Čanko. Ako mi dozvolite, samo završim. U bilo kakvoj emisiji kojom bih davao bilo kakav kredibilitet tom talogu i šljamu koji je upropastio sve čega se ikada dotakao. On je, da je Čopov. Kako što bi Čopova. Akrep. Oni znaju što je akrep, znaju. Akrep. I za njega peder. Ne, akrep samo. Niste mi rekli da ćete dati šansu tom ološu da se pojavljuje na bilo kojoj televiziji, a naravno televiziji koja treba da učestvuje. Da je šonja i govnar. Da je prdonja, da je buzerant i da je nosi španske gaće. Zašto španske gaće? Pa ne znam zašto, ali napiši, važno je da natrukujemo što više. Piši ti to se. Doveli u poziciju da moram da vičem, a moram da vičem zato što nije moj deda išao u partizane zato da bih ja ponovo se maltretirao sa tom gamadi. Mi veliki dio vremena posvećujemo našoj ulozi
sa stotinama hiljada fašističkih žrtava u ovoj zemlji. Diže gledanje ove emisije. Nismo ga mi, gospodine Ja u tome Čanak. neću da Pa učestvujem. nema toga. Evo imate sagovornike ovde. Ali ne sedite, nema. Ma marš! U tom neću da učestvujem. Tretirao sa tom gamad, nego zato da se s tim završi jednom za uvek. Haj sad lijepo, jedan po jedan, pruži ruke, straga, straga. Ili s pjesmom umjesto jauka, druže ti to niti sekunde. Na proslavi svog 19. rođendana SPS je pored svoje stranačke dodao i ružu evropskih socijalista i tako ukazao na nove pravce svog političkog delovanja. Prošlost ne možemo menjati. Ne smemo je ni zaboraviti. Ali od prošlosti, videli je crno ili belo, ne može se dalje politički živjeti. Më i dashur shok Tito, në përduart e qinda mira. Druže Tito, joj druže Tito. Ja sam revoltiran, jer ovakvo sprdanje sa stotinama hiljada fašističkih žrtava u ovoj zemlji ja nikad nisam vidio. Ja u tome neću... Oj, obucite civilna odjela. Neću. Nema gospodina Davidovića. Gospodin Davidović je otišao. Dobro, koji je danas dan? Kaj je danas? Ajde, reći. 29.11. Dan Republike. Koje? Hrvatske. Hrvatske? Kako? Pa ti nisi normalan. Pa nisam normalan. Sretan je narod koji ima tako omladinu. Fascismo siamo i componenti, la causa sosterrà in fino alla